37 بارا در ریزادا ریزگری. خدایا من شر شیطان درگری پناه خو بوده اینایه. به نام خودی خدانه رحمه اوی کو رحمه ددت و اوین کو در ریزادا ریزگری. او اوین کو بخوردی دهاجون. او اوین کو بیر آنین دبیجن. براستی خودی و یکه خدان آسمانا و ارده. او اوا لناورا واندایه. او خدانه روشلاتا. براستی ما آسمان دنیای بی ستیرگا خملاندیه. او لدجی همو چشن شیطانین سرهلده پاراستیه. او نکارن گوه خو بدنه بلندترین جواتی. لحمو آلیا و دهاویجنه وان. تیک شکاندی اواندی اشکنجه یک به پایان هبید. خینجی اوی کو بدزی و دبت لی بی جروس که کو کندگن دکونه دودا. لبر هندی لوان بپرسه آفراندنا وان دجوارتره. یانجی اوین کو ما آفراندنه. براستی ما او لهریا کلبوجا کده زرقید آفراندنه. لی تو سیر دمینی دماغو او حنگا دکن. دماغو دیننه بیراوان نایده بیراوان. او دماغو او نشانه که دبینن او حنگا دکن. او دبیجن لجادو یک زلال زیدته. او هیچ تشتک دیگه نینه. پشتی که ام مرنه ابونه توز او هستک. امدی جارکه دیگه بینه وجاندن. بابین مجی بیجه بلی. اوهوندی بینه سرشور کرن.
باشی تنه دیگ خیرین بید لیونیرن و ببینن او دی زیندنی و دی بیجن هوار لما او روژا دادوریه او روژا دارزاندنیه کو تحاشا لی دکر اوین کو نراستی کربون کومکنه سر هودا او اوین کو وکه وانن او اواکو وان د پرستین لکیلگا خودیدا بیشنگیا وان بکن بو ریا ناو آگردا وان را گرن براستی دی لیبرسین لوان بیتا گرن و خیره هونچما یارمتیا هودو ناکن بلی وی روژیدا هودی خو را دست بکن و اودی بگهنه هودو او لی پرسینی لهودو بکن اودی بیجن براستی هون لعالی راستی و دهاتنا بالمه اودی بیجن بلی و باور ندکر ما چه دست حالات لسر ودا نبو بلی هر پیشتا هون نتویک سینور بزین بون لبر هندی بلی نیا خدا ما لسر ما هاتیه جه او براستی امد تام بکن ما هون لری دری خستن براستی ام بخو لری درکتی بون لبر هندی براستی الوی روژی دا اودی دیگر هودا اشکنجی باروکن براستی ام اوی دیگر تاوانکارا دکن براستی دماکو گوتبونه وان چه خودی نینن خینجی خودی خو مزن کربون و گوتبون مگر دبیا ام واز لخودین خوبینن سر خاطرا هل بستوانک جنجردی بلی اوه راستی اینایه او پیامبرین بریجی پشت راست گرینه براستی هندی
اشکنجه یا بژان تام بکن او پاداش بود نایده دان خینجی اواکو ودکر خینجی گولین هلبژارتی خودی اواندی دبارک دست نشانگیری هبید میوه او دی ریز لوان بیت گردن لناو باخشین شادی دا لسر تختا رو به روی هودو دی فینجانک لناو اواندا بیت گیران لکانی آوکی کو دهرکه سپی و تام خوش بو اوین کو دواخون تویدا چه نخوشی نینه نجی او بی سرخوش دبن دی هوری دیگلواندا هبن بی جاوین جوان لبرخو دنهیرن وگا هیکین پاراستی هندک لوان دی به پرسیارا لهودو نیزیک بن گوتم بیجک دی لناو اواندا بیجید براستی من هوریک هبو اویکو دپرسی براستی تو یک لوانی که باورد کد دماکو امرن او ببنه تو زوهیستک امده بین اینان بو دادوری او دی بیجید تو دی زنده او دی زنده دی اوی لناو گریا آگردا ببینید و او دی بیجیتوی بخودی کیم ما بو تو من لناو ببی اگر لبر ارینیا خدان من نبا از جی دیک لوام بام کو بره با ما ناودا باشه امدی چجاری دیگه نمرن خینجی مرنا مه یا جارا یکی ایدی ام ناینه اشکنجه کرن براستی اوه دستکوتکی هری مزنه جبوی اوه میناوی بلا کری کار بکن مگر اوه میوانداری که باشه یانجی دارا زقامه
براستی مبو نراستکارا او گریه ازمونک براستی او داره لبن گریا آگردا شین دبید او میوین کو بیودین وکه سری شیطانانه او براستی او دی لوان بخون او زکی خو بی تیر بکن باشی براستی او دی تیکلکی آوا کلاندی لسردا وخون براستی باشی او دی بینه زوراندن بوناو آگری بگریدا براستی اوان بروا بخو لری درکتی دیتنه او لسر شومپی وان لز لیگرینه بیگمان پرانیا اوین بیش واندا لری درکتن بیگمان ما بیشتا آگاهی در شاندنه ناو اواندا لیبنیرن داویا اوین کو بوان آگاهی هات بودان چاو خینجی گولین هلبجارتی خودی بیگمان نوح گازی مه باشترین برس درا کربو ما او مروین وی لکربه هری مزن رزگار گرن ما هیلای نوین وی بمینن و ما بوی هیلانه ناو نفشین باشیدا آشتی لسر نوح بیت لناو همو دنیای دا براستی ام وسا پاداش ددنه اوین کو باشی دکن براستی او یک گولین مین باورمند بو باشی مه اوین دیگه خنده خواندن براستی لناو اوین وکاویدا ابراهیم جی هبو دما او به دلکی را دستگیری هاته بال خدان خو دماوی گوته باب خو او نتوا خو هون چه دپرستن خینجی خودی هون خودین درو دخوازن لبر
هندی هون لسر خدانه همه دنیایا چه هزر دکن باشی وی زندای سترکا اوی گوت براستی از نخوشم لبر هندی اوان پشتاخ و دانوی و چون باشه او لخدین وان زوری و گوت مگر هون ناخون و خیره هون چما ناپیون باشه او لوان زوری و به دست راست لوان دا او به حلاتن هاتنه بال وی گوت هون اوید پرستن که بخو کلایه خودی هون آفراندنه و هون اوید کن اوان گوت بوی آواهیکی چیکن اوی هاویجنه ناو آگری گشتا اوان دخواست کو خریته که بوی بکیشن لی مه او گلک سرشور کرن وی گوت براستی از دی بچمه بال خدا نخو او دی من رینوینی بکد خدانی من لناو درسکارا دا من لبر هندی ما مزگینیا گرگه بیداگر دای باشی دماغ و او هند مزم بو که دگلوی کار بکد وی گوت گره من براستی من خونه دا دید که استه قربانی دکم لو ما لیب نیره تو چه دبینی وی گوت بابو بکه وکاکو فرمان لته هاتیه کرن او خودی حز بکد تو دی من بین فرح ببینی پشتی دماغو اوان هر دویا خو را دست کرن وی او دانا سر تنشتا رومتی وی ما گازی وی کر ابراهیم بیگمان تا دیتن بجه اینا براستی بوی آوایی ام پاداش ددنه اوینگو باشی دکن
براستی او ازمونک زلال بو اومه او دگل قربانیەکە گەلک مەزن و گوهری اومه بووی هێلانە ناو ئەوێن داویدا ئاشتی لەسەر ئەبراهیمە بیت ئاها وەسا ئەم پاداشە دەدەنە ئەوێن کو باشی دەکەن بەڕاستی ئەو یەک لە کۆلەیەن مەیێ باوەڕمەند بوو مە مزگینییا ئەسحاقە دایێ پیشبینەک لەناو درستکارە دا مە ئەو ئەسحاق ژی پیرۆز کرد لەناو باشکەتیێ ئەواندا درستکار هەنە ئو نەڕاستکار ژی بە زەلالی بخۆ بێگومان مە قەنجیên xۆ لە موسا û هارûnê jî kirin me ev hûnetewa wan li kerbek gelek mezin rizgar kirin me yarmetiya wan kir lewma ev serkevtin me nivîsîna pîroza zelal dawan me li ser rêya rast ev rênivînî kirin û me bo wan hêlane naw evên dawiyê da aştî li ser Musa û Harûnê bît aha wesa em padaşê didene evên ku başiyê dikin berastî ew li koleyên me yên bawermend bûn berastî Îlyas jî yek li wan peyambera bû dema wî gote netewa xwe hûn hişyarê Xwedê nabin hûn li ber bal diparîn û waz li baştirînê afirînera dînin Xwedê xudanê ve û berebabên ve yêverê lê ewan haşa li wî kirin berxatira hindê ew dê ewan bînin xîncî koleyên hilbijartiyê Xwedê û me bo wî hêlane naw evên dawiyê da aştî
لسر الیاس بیت آها وسا ام پاداش ددنه اوینکو باشی دکن براستی او یک لکولین می باورمند بو براستی لادجی لنا پیامبرا دابو دما ما او و همو به نمالاوی رزگار گرن خینجی بیرجنکی نبید کو لناو اوین باش و ماویدا ما باشی ما اوین دیگه و مراندن او براستی ده سبزویا دا هون لبر اوان دا در باز دبن او دشوی داجی مگر هون هزرا خو بکار ناینن براستی یونس جی لناو پیامبرا دابو دما او حالات سرگمیا تجی باشی وی پشک هاویت او لنا اوین دوران دیدابو باشی ماسیکی او قرد کرد دماکو او تاوان بار بو اگر او یک لوان نبا کو خودی پای بلند دگر او دی دزکی ویدا ما با تا روژاکو او دینه و جاندن لی ما او نخوش هاویت سر در آوکی و ام بونه هوکار کو دارا شمامو که لسر ویدا شیم بید ما او شانده بو بال 100,000 یانجی زیده تر اوان باور کرد بر خاطرا هندی مهیلا او بو دمکی خوش بقدینن لبر هندی لوان بپرسه مگر خدا نیوه کچ هنه دماکو و بخو گر هنه مگر ما فرشته می آفراندن دماکو او گواه بون بیگمان او لدروی وانن کو دبیجن خودی زایه براستی او دروا دکن مگر خودی کچ لسروی گرادا
hilbejorten و خیر hon çawa dadveriyê dikin paşê hûn nayînine bîraxo yan jî ve desthilatek zelal heye bes nivîsîna xwe ya pîroz bînin eger hûn rast dibêjin ewan ragihandiye li navbera wî û cina da peywendiyek heye bêguman cin bi xwe jî dizanin ku dê wan jî bîninê de Xwedê paye bilind e ser wey ewa ku ev şirûve dikin xîncî gûleyên hilbijartiyê Xwedê li ber hindê berastî tu û ewa tu diperestî nikarin li ser Xwedê de han bidin xîncî ew ê ku dê li nav agirê geşta bişewitît li nav me de nînin xîncî ew ê ku cihek dîharkirî heye berastî em li rêzê de radiwestin berastî em Xwedê paye bilind dikin berastî ewan digotin eger me jî bîranînek li evên berê hebe bêguman em jî dê bi bana gûleyên hilbijartiyê Xwedê lê ewan bawerî pê nekir ew dê gelek zû bizanin peyva me geheştiye bi gûleyên me yên peyamber berastî ew dê li wan bin ku dê serkewtinê bidine wan û berastî şervanên me dê li wan bin ku dê serkevin lewma bo demekê pişta xwe bide wan ewan bibîne ew dê bibînin meger ew sizaya me ye ku ew dixwazin bilezînin dema ku ew dikevîte derdorê wan de nebaş e sebezû bo evên ku hatibûne
ئاگادار گرن لەوما بۆ دەمێکی پشتاخ و بدەوان ئەوان ببینە ئەو دێ ببینن خودانێتە پایە بلندە خودانێ هێزی گەلێک سەروەی ئەوەیە کە بۆ خودێ شرووە دەکەن و ئاشتی لەسەر پەیامبەرا بیت و پەسن بۆ خودێ بیت خودانێ هەموو دنیایە